Bonsoir, bonjour. Buenas tardes, buenos días. Bon Dieu béni nous, Dios le bendiga. Là nous gagnons une parole que nous allons partager ensemble avec vous, qui c'est un verset biblique. Aquí tenemos una palabra que vamos a compartir, que es un versículo bíblico. Parole ça li raconté dans le livre Révélation, chapitre 22, verset 12. Esta palabra se habla en el libro Apocalipsis 22, verso 12. Quizá Paola dit, que dice la palabra. Nous lisons dans Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Leemos en el nombre de Jesucristo, que tiene todo el poder. Jésus dit, écoutez, m'a vini talé comme ça, m'a porté récompense, m'a bay la avec pour m'bay chaque monde ça yo mérité d'après ça yo fait. Et aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Là nous finissons verset 12 là pour vous. Aquí acabamos de leer el versículo 12. Quizá Paola explique là. Quiero que explica la palabra ahí. Paola dit, écoutez. La palabra dice, escuche. Ma vini. Yo vengo. Tale con ça. Pronto. Ma pote récompense ma baila avec. Y mi galardón conmigo para recompensar. Pour m'bay chaque monde ça yo mérité d'après ça yo fait. Para recompensar a cada uno según su obra. Quizá Paola le fait comprendre là. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere hacer entender las palabras? Paola le fait nous comprendre qu'il y a une récompense. Las palabras me hacen saber hay una recompensa. ¿Por qué una recompensa là? ¿Para quién esa recompensa? Recompensa là, c'est pour chaque monde. Recompensa es para cada uno. Mais ¿por qué esa recompensa? Pero ¿por qué la recompensa? Récompense là, c'est pour bailler chaque monde récompense là, m'a poté récompense bail là avec pour bailler chaque monde ça yo mérité d'après ça yo fait. Y miraldón conmigo para recompensar a cada uno por su obra. Recompense là y a bail chaque monde. La recompensa lo van a dar a cada uno. Mais il dit comme ça, pour ça yo fait. Que él dice, y para su obra. Moi pas connais. Qui s'en fait? Yo no sé lo que tú has hecho. Mais yo sé el bagay, pero una sola cosa, gagne una recompensa. Hay una recompensa. ¿Es que la positiva vas a ser positivo o es que la negativa o es que vas a ser negativo? Me va con yo no sé. Pensez-le même. Piénsalo tú. ¿Qué trabajo ou fait? ¿Qué obra ha hecho? ¿Qué son fait a trabajar? ¿Qué ha hecho a su obra? C'est une question, es una pregunta. Répondez vous-même.
responderé usted. En pile fois, nous comprenons qu'il y a une différence. Muchas veces pensamos que hay una diferencia. Oui, moi crois ça. Sí lo creo. ¿Qué diferencia que hay? ¿Qué diferencia hay? Oui, il y a une différence. Sí, hay una diferencia. La différence c'est qui ça? Bien avec mal. La diferencia es bien o mal. Mais, la parole bon Dieu a dit, parole qui saint, il y a une récompense. Ma bay chaque monde pour ça au fait. Aquí la palabra santa dice que hay una recompensa. Que eso va a beneficiar. Que vas a beneficiar. Mais pas connaître. Je ne sais. Moi, te quoi? Ou ap quitter un commentaire. Creo que usted va a dejar un comentario. Comentario là a bien pour ver avec son fait. Tu comentario vas a tener que ver a lo que usted ha hecho. Moi, je voulais expliquer plus de verset ça. Quiero explicar más de ese versículo. M'attends un comentario avant. Espero el comentario primero. ¿Por qué ça? Porque nous chaque là n'a fait une promotion. ¿Por qué ça? Porque cada uno que está aquí estamos haciendo una promoción. Promoción a hacer, ¿por qué es a hacer? Tu promoción que estás haciendo, ¿para quién lo está hecho? No habrá suivre. Vamos a ver. Y una vez encore, bon Dieu béni. Una vez más, Dios le bendiga. C'était fue aux amis, fue Dieu nous, Joseph. Era su hermano, Dieu nous, Joseph. Moi, mon pile na Jésus. Te amo mucho en Jesús. Mais, m'vlo reme parole ça plus que jamais dit moi mona. Pero, quiero que usted amas más esa palabra de lo que yo le digo. Pas oublier, no te olvides. Nous sommes li pour le livre Révélation. Nous sommes li pour le livre Apocalypse. La révélation de Juan. Révélation Jean. C'était pour moi-même. C'était pour moi-même. C'était pour lui-même. C'était pour nous-mêmes. Eran para mí, para ustedes, para él, para nosotros. Quizá no lo hacen ça. ¿Qué debemos que hacer en este caso? Nous devons reconnaître parole ça était expirée. Debemos conocer que esa palabra fue inspirada pour que nous capables de reconnaître qui travaille la fe. Es para que nosotros recordarnos, sabernos qué trabajo que estamos a hecho. Gracias. Merci.